Stijepix, vi ste Smilex armija, u glavi je milion, ništa drugo nas se zanima. Ja sam Stijepix, vi ste Smilex armija, u glavi je milion, ništa drugo nas se zanima. I pa sam Saleksi, dobro došli u novu epizodu ocjenjivanje pjesama. U ovoj epizodi ocjenjujemo Bibo TV Lazanje 2. Ja nisam snimao prošle godine kad je izašla prva verzija, zato što ne znam. Samo da kažem prije nego što krenem, Bibo, nemoj mi lupiti copyright. Ako može, brate, da mi ne lupiš copyright. Tako da, ajmo mi ljudi da poslušamo. Prije 30 minuta je pjesma izašla, moramo da čujemo to. Ok. Ljudi su mi došli rekli. Ovaj dio sam vidio na TikToku. To je taj dio. Ne ovaj dio u spotu, nego samo ovaj dio pjesme malo čuo. Ti ne hasaš lazanje, molim? Ko ne hasa lazanje? Je znate vi ko sam ja? Je znate vi ko sam ja? Ja sam... Šta je ovo? Je znate vi ko sam ja? Ja sam Bibo TV. U pečnici je Mayday. Pitaš se jel Bibo kuka maybe. Ne znam od pare sam fade. Ja sam lazanje, na danju rad. Da im baš tek da praviću sranje. Ja ne vem stati, uzak ću daj, poveći se. Poče na pulimete. Žene me zove, hane me mali, kažu da presle mjesta. Kada me pitaju djeca, jesam li pojao jesam. Ja bi jeo čak i da imaju pljesan. Ja lazanje baš volim, one pale me baš. To moja žena. Kako dobar edit je te. Lazanje baš volim, one pale me baš. Kak dobar edit, iskreno. Bibo, ko ti je ko je ovo edito, ljudi? Edit Dorijan. Veliki poz za Dorijana. Ne, jebote dan, di sam ja? Šta se sa mnom desi? Ja sam slučajno ošao. Ček, di smo stali? Ovdje. To moja žena ne smije znat. Ako sazna ja sam odmah nesto. Lazanje, bolonje za pene pesto. Kad sam bio mali svi su znali ko ti radi ovdje tu na kvartu za lazanje tijesto. Se ostavi u branja, na njega stavimo sir. Ovdje niko ne kvara, ovdje ti jedemo sir. Znaj, ak ne hasaš te lazanje ti si pizda. Kažem freestyle. Si mi na malima ko mamino mama. Ne, ali znači ovo Garfielda ubacio čovjek. Ono jer ako znate Garfield isto voli lazanje jest. Ja dugo nisam jeo lazanje, stvarno dugo. A obožavao sam ga prije. Možda kupim da probam opet, jer nisam ga stvarno dugo jeo, ne znam zašto, jer sam ga previše jeo, vjerojatno mi se smučilo, ne sjećam se više. Ja sam lazanje. Ha, pokazao sam im što su lazanje. Nemojte me više nikada testirati i otkrivati moju mračnu stranu. Ok. Šta da kažem, pjesma je odlična, to mogu da kažem, znači, veliki respekt za ovoga, Bibo je napravio dobru stvar,
ovo se čekalo jako dugo. Onda, mislim još od 5. mjeseca ova pjesma se najavljuje. Inače, zato što koristim green screen, malo je ovdje, ko što vidite, puknut, pa ovo nije kakva. Ali dobro, i malo mi stol, jer ima malo zelenog stol, pa malo izgleda čudno. Ali dobro. Od 1 do 10, koju ćemo ocjenu za pjesmu? Evo 10, nek bude 10, ovo ne možeš dati manje od 10. Ne možeš dati manje od 10, nikako. Prošla pjesma je isto bila dobra. Ali ovo je još bolje, ono. Ovo je još bolje, ono. Ujebot. Znači, sviđa mi se što je Garfielda ubacio isto. I ovaj edit mi se tu svidio. Ovo. Ti njegova glava. Ovo je ovdje edit najjači, ono. Ništa, to je to od ovog videa. Ako se vidio, stavite like, subite se u kanal. Šetiš pređemo na 4000, to je to. Boj. Ja znam, zakate ko mene, no za to ovi treba mnogo vreme. Drž sporite od strana, ja imperija si grada.